5 xhur wara li nieda riforma tat trasport pubbliku, fil-Parlament il-Ministru Ostingat qal li sal-lum fil-venda tal-Belt Valletta ġew installati 3 kiosks li jipprovdu wkoll shelter iżda qatt fadal 4 oħra li suppost għandhom ikunu installati sal-aħar tas-sena. Fil-venda ta' Buġġibba qatt iridu jiġu installati 2 shelters oħra. Fl-istess ħin Transport Malta qatt trid tinstalla 49 bus shelter madwar Malta u Għawdex. Sa dan it-tant sar magħruf ukoll li bħalissa l-Arriva għandha 13 rotta li qed jinħadmu b'subcontractor. Transport Malta fil-fatt aċċettat li numru ta' karozzi tal-linja li qed tħaddem l-Arriva sa Mejju tas-sena d-dieħla ma jkunux konformi mat-talbiet oriġinali fost oħrajn fejn jitlu tip ta' magni u l-air conditioning. L-Arriva minnaħa tagħha informat lil Transport Malta li se tkun qed topera direttament ir-rotot kollha 3 xhur oħra minn Marzu tas-sena d-dieħla. Fuq mistoqsija tad-deputat Laburista Joe Sammut sar magħruf ukoll li wara l-aħħar tibdil fir-rotot kellhom jintefqu mal-5,000 euro biex isiru l-arranġamenti meħtieġa fil-venda tal-Belt Valletta. Ix-xogħol oriġinali fuq dil-venda kien diġà sewa ma' 2 miljun euro.